nacyo ningene buri gihe u Rwanda rwama ruhamba abasoda kandi surtout u Rwanda rutakaza aba ofisi rwama ruhamba abasoda atantambara u Rwanda rurimo n'aba ofisi bafiriye izi ntambara ziramaze gutwara aba ofisi barenga igihumbi mu Rwanda bafite ivyemeza yego cyane gose hari ijambo bakunda kuvuga w'abanyarwanda ngo n'inshuti ngo tuvuga ngo dusangiye nta na kimwe dusangiye mon frère oya pana baskudanga ntibazo kubeshya gute twabahaye apa urumva rero abanyarwanda ni bafise iyo nginga bitekerezo nta handi va byaye no kundanga muntu yabo barafise amoko aba umva mu kibaranga harimo n'ubwoko nico bita indanga muntu u Rwanda ruriko ruradandaza Afrika kuko ni rwamara ubutunzi kubw'inyungu uhita uhaguruka u Rwanda rwakoze ihonyabwoko mu Burundi u Rwanda ruri kudandaza umugabane wa Afrika u Rwanda rwapfushije aba ofisiye igihumbi u Rwanda M23 ntibaho FDLR ntibaho ni diri barimo u Rwanda rwabaye u Rwanda mu Burundi uri kwitangaza makuru wese ubu n'u Rwanda rwabaye u Rwanda mu bayobozi batoya bakomeye imbonera kure zose zashyushye nkaho urashya waruriki u Rwanda kutaruzi ko nta namureka rengana ugire ibyo mu kinyarwanda twita resepase ko we nta namureka rengana agire kutaragera no kuri pafe nk'imbonera kure nkawe wo ngaho mu Kanyosha koko nkawe uvuga u Rwanda uraruzi uzi iyo ruvuze iyo rujya uzi aho rwavuye uzi abayobozi b'u Rwanda banza urwane n'ibyo ngaho wite ku gihugu cyawe. Ndagaruka kuri iyi nkuru bonjour Rwanda Urundi ndagaruka kuri iyi nkuru y'umukuru w'imbonerakure atangaje amakuru y'ibinyoma, amakuru y'ibihuha, amakuru atizewe, amakuru adafitiye gihamya kuko uyu si n'umunyamakuru mpamya ko ari umuntu no mu myaka uyaracyari muto cyane. Ibintu ari kuvuga ni ibintu ngira ngo yitekerereje. Ntabwo u Rwanda ruri kugurisha umugabane wa Afrika, kandi ikindi cya kabiri ntabwo u Rwanda rwakozeho nyabwoko mu Burundi, ubyumve neza. Ikindi cya gatatu ntabwo u Rwanda rwatakaje rwigeze rupfusha aba ofisiye igihumbi. Ibyo nibyo wikuriye mu mutwe wawe kuko urimbonera kurusha kuba uhimbye nawe wifisiye ibibazo byawe byo ingorane zawe zo mu mutwe. Aha anye rero ugahita ubyuka mu gitondo uvuga uti ngiye kuvuga u Rwanda, uvuze u Rwanda, ariko rero urigengesere witigengesere koko mu gihe wowe urimbonera kure yo mu Kanyosha utanafise murekarengane idatite yo ntayo, utafise na murekarengane ngo ugire nibura cyangwa se CPGR cyangwa pasiporo, ubu navuga uti nagize no mu Rwanda. Reka da usoma amateka y'u Rwanda n'u Burundi, none we ninde wabiguhereye uburenganzira? Ubikura he? Ubizute? Wabibonye ute? Ninde muntu uba muri RDF, uba mu Rwanda, abo basirikare bapfa muba muri kumwe. Ngira ngo rero naringarutse kuri iki kinyoma uyu Murundi ari gutangaza, cyangwa se wasanga ari n'ibimwaro kuko ibihugu byinshi byakozwe n'isoni byagambaniye u Rwanda, byifuza gusenya u Rwanda. Ishyari rirahaguruka, u Rwanda rwabaye u Rwanda. Umuntu wese abyuka avuga u Rwanda, wiriwe akirirwa avuga u Rwanda, uryamye akarota u Rwanda. Ngira ngo n'ushinzwe amakuru muri perezidansi ya General Neva Ndayishimiye nyiricyubahiro Sebarundi, mwabonye ibyo yanditse kuri Twitter avuga ngo u Rwanda turi imisiba, ngo turi iminyorogota. Uyu nawe rero akaba abyukiye kuri kamera ati abanyarwanda bakozeho nyabwoko mu Burundi, bica perezida uyu n'uyu. Wa musore we, niba uri n'umusore niba uri n'umugabo, abanyarwanda bakoze ihonyabwoko mwakiregeye mu butabera bakabakubita intahe mu gahanga. Niba ubazi ukaba ubizi neza ubihagazeho neza, niba ubona Afurika iri mu rudandazwa, Kagame ari kudandaza Afurika, u Rwanda rukaba ruri kudandaza Afurika, ibyo bintu niba hari amakuru ufite yizewe cyangwa ahagije, cyangwa se ufite nyine ukaba uvuga uti u Rwanda rurimo ruradandaza umugabane wa Afurika, atari ibintu wipapiriye, atari ibintu by'ibihuha tutamenya aho ukuye. Ibyo bintu ubifitiye amakuru, ntihari ubutabera.
ntihari ubutabera. Ubwo se ko n'Uburundi bwaba burimo, ko ahubwo ngira ngo ushobora kuba wifite ikibazo cyo mu mutwe, ko isi yose ko ubu yuzuye ubutabera, ko n'Uburundi baba bari kubudandazamwo, warengeye igihugu cyawe. N'ibimwaro, ingabo nyinshi ziguye muri Kongo, mwarimbonera kure, mwarashyushye ngo muzatangira M23, ngo muzarwana, ngo muzabishobora. None ibimwaro n'isoni utangiye kuvuga ngo abanyarwanda bakoze ihonyabwoko, ngo dufite identite, ngo irimo amoko. Hewe uze wihweze neza, uraraba neza, mu Rwanda twe tugira identite imwe, ntabwo irimo hutututsa. Ahubwo i Burundi ngira ngo niho icyo kintu kiri. Mwebwe reba karitsiye Kanyosha ituwe n'abaki, karitsiye Musaga ituwe n'abaki, karitsiye muri Aziyatike ni abaki, hano ku Ijabe ni abaki, mu Bwiza ni abaki, Buyenzi ni abaki. Mwe nimwe mu gifise amakaritsiye atuwe, ugasanga Abahutu batuye ukwabo, Abatutsi batuye ukwabo, Imwaro havukaba, Igitega havukaba, Ingozi havukaba, mu Ruyugi havukaba, Bujumbura amakaritsiye uko atuye urabizi, mu tubari mu Kamenge. Ninde wo ku Musaga ujya kunywera mu Kamenge? Wabanje ukubaka ibyo ngaho, reka nere kuvuga byinshi, ahubwo ubugira ngo wimene inda, nka cya gisiga gifite urwara rurerure ngo kitoboye inda. Wabanje ukamenya ibyo ngaho iwanyu. None rero ugaruka uvuga uti hapfuye abaofisiye 1000. Abaofisiye 1000 barapfa kweri, ubwo bihagazeho, n'amaso yawe n'ubwenge bwawe ubwo bihagazeho. U Rwanda rutakaza abaofisiye 1000 kandi nta ngwano rurimo. None waba uri mu babishe, waba uri mu babashyingura, waba uri mu babonye bapfa, waba uri mu babatwara bajya kubashyingura, waba ukora mu bitaro bihe, waba utuye kuri Herimbi, waba ukorera hehe. Ngira ngo ibyo byose nibyo muba muhimba bicafuza u Rwanda. Urupfu ntaho rutaba. Ahubwo mwabanje mukareba abaguye muri Kongo, ingabo z'u Burundi ziguye muri Kongo, mukareba uko mwazifasha, ukareba ikibazo cyanyu ko washyigikira nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Uretse ko ibi bintu nabyo ntago biza kuborohera, ngira ngo rwose ahubwo akwiye gufata nk'amasengesho y'iminsi 10 mwiyirije ubusa, niba koko mumukunda mukanakunda igihugu, atari ibyo uri kuvugira ngaho urondora ibyo utazi, ngo FDLR ntibaho, ngo M23 ntibaho, ngo rudandazo u Rwanda rwiberamo. FDLR yabayeho, ndetse Kagame atarafata n'ubutegetsi. Koko FDLR ikomoka mu gisirikare cya Habyarimana, niba amateka utayazi. Kandi igisirikare cya Habyarimana kirimwe abakoze jenoside. Ngira ngo wowe rero ahubwo nugaruka no kuri kamera uzavuga amakuru watohoje neza, ujye uvuga tuguha amakuru azwi meza, uri bunavuge n'undi muntu wese agasanga arayazi. Aha nyine ahubwo utanga inkungu, uterere Sebarundi agura impuzu yambika igisoda cye, agura ibirato yambika igisoda cye. None ntubona ko mu maramariya abasoda barwana bambaye yeboyebo, bafise impoho zishaje? Y'abasoda barwana bashonje, abasoda barwana nta byo kurya. Aho wahagurukiye ibyo, ugiye guhagurukira iby'u Rwanda udashoboye, utanazi akamara amaza kwera. Aho nyine uricaye kuri kamera ngo ndabizi neza hapfuye abaofisiye 1000. Abaofisiye 1000. Ubwo uwo mubare urawuzi? Ngira ngo kweri n'izindi ngorane wifitiye, reka nkureke nyine. Ngayo rero twasubizaga dusobanurira uyu Murundi wibeshya, cyangwa se wasaga n'uwayobye, cyangwa se uyu Murundi utazi yava niyajya, ku makuru yabyutse atangaza ariko atariyo. Nta ngabo z'u Rwanda ziri gupfa, nta n'izizapfa. N'upfapfa urupfu rusanzwe, ariko kandi nanone apfuye apfira igihugu, biremewe mu ndahiro no mu inshingano biba birimo. Gupfira igihugu rero si icyaha, ahubwo birababaje we kuba wicaye urimbonera ku rutaragiye gupfira igihugu nawe ngo ube warapfuye mu bapfuye. Ako se we wajyayo? Umunyabwoba we ntago wajyayo.
ya cawu cawu sharomo sharomo, iyi ni Imbabazi TV gatatu, ukore subscribe.